الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ودي التيجا نصلي فارن كما صلى الله عليه وسلم أدي صحابة لابنتو أدي دنكني أدي سرسوغي يا خدي أما وندي كوتا ساغسيري ألو فبسيري داخني ولا غسوكوني خوي غاتو مقبلين كري تنينيا فيديو دبري كوتا نياني يو أنيغالين تو نياني خدي كني أو كابل لما أو خنا أو خرمغو أيوة الشيخ إبراهيم جابرغا الله تعالى غني أودي أوي يمكتنو إيغا قول لك ببران كما يولنكي أفايري أغا تاخي بيري أني سونينكين سوادانا أغا تاخي بيري أني على تيمي لومو يغنيا أيوة أري كنيا تنتيري سوبا فناكي أوكا كيري الحمد لله ومما يغاني أغا تيتونا تامي سنكري ونا على تيمي لومو يغني خيري ودي سنان نيغي دومي إنان دوا إسارة نوندا إيغي فاتي yo fube na kasara nonge fati ona konkri karando mo be ni ga magala time ni ngeni alhamdulillah adiri do men na lire nanti odi sunan so ba nyige do me ona duwa mamma kedanga abe sara nonge fati allah taala nga nyampana maga na ko gadi nan taala tima ko ngaturu nyani ane kasuyai boni kalle kente bantene kalle ngadoy o gafa bani ne kundunya o mani ne kundunya annabi illa ko ngonanti ono kilin to wala time ni alayhi salam ay mekoro ken no nyai afati ken no nyai عليه الصلاة والسلام ولا أناري سفودا عن يبغنا على تيم يغالندي والما بيغنا كروسي من نفاني دنا على كمبني على كتي من خباركم كمبني جني خرال لغمونا على تيم اللومون جبنا ليني كينيا يجي خرامون دني أيوة كتي من ينقي دبرني كتي سروبنا خجا بيرنا خسارة نونغا بيرنا كتي من نقولون كلها حكم كتيا يجان كتي كلهم نخفاين فوبني كي مغا خرال لانينا نعلنا نقول لك نقول لك رجنا نولجرين سرو نقفل لستوري يا رب العالمين ونطو شيخ ندنا أم بسم الله نعم شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله وصحبه أجمعين هنا سأغسر فبسر كفو فإنه أرسل بن خاغنتا كفو كري يا شيخ نجيب نقول كنا إن الله ونسقو ما تنقل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كنا نعلي أنا كيسين دوني من جديد من الله سبحانه وتعالى وعلى كيدو وكيف نقول من كما محمد صلى الله عليه وسلم على بقوار وسيسوع تكيلا وتنعتين من مسيرة تعبنا جنبنا. وسأل الله سبحانه وتعالى يعلم نقول كنا كل يوم بنا كنا. آمين. نيراga نونيا سرور منو igana golu benu igana digamu benu golu kanto kindiba amin ya allah kenda yalla ustaz hakikatan orang taro mo digami ken hondi abadan ma jatire ge yogo no mawra kella ga sala sire arofa basire golu to benu bawon son gonde ti fayna nawa ma nyama kinenge na masala donc fayna nawa sala sire arofa basire aga titi kubenu ga ko ken no gombani عندنا نويا تشهرون بقولين مطارا نعم donc ora jatire go nya kaboke golu benin banyana Senegal na lawa Mali na daga wara ma Gambi donc tomu udalla khibar min Allah parce que ko karamo ro hinu ga beni kemi arabu na liti on na da ona raga to ba mun na liti on na ta ona raga ko yimenu na ngiri nona ganin citi na golu mututi alla dina ke gari ko mobe dum na golu hona da tan kin boy sirega khawa hibe diwan sirega ba haramun ti malla yashkuru na sala yashkuru ma sha Allah sirega ma haramagan mintiga ni mama igol sirenya ni ten kama akamalla Allah subhanahu wa ta'ala ni tiga na'am na'am o kenda yalla andiri umma makibe khibaren ko adiri jalan kiri na litulun invite ni nyagalini fatan ken khibare de ko am sumingara do surtout kama na ke video tenga ina nyaga do kudi ba ina ni bate ko Allah ga ko mo wana ko ni hada fali amal na kudi ne nda na ko nyanga no man khawa ko ni kudi ne na boni biranta ko ke fanki ni me ko tiga mo kallen ke Allah da haramaran men de jinna alo ngeli te susu ga nyanya ko teke kama ala su le gere ko nya kallen angel ke messi ne biraw
harangiri ujini sine bira afale mi kan ka kallen keni kallen apa ro khin ko man ken ke sabe ko fare sallallahu alaihi wasallam akin yimbe sare aliyati men manya nan koro aliyati men ma nan duta gari nan fati nan lenya ran bana to falle khasutu mi ken ka Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam donc akin yen ko no hadisan no on nanti ana wa kafilul yatim fil janna nanti ke fare sallallahu alaihi wasallam ado serebenu iga i hamillo no aliyatimu maga na aliyatimu ni ya ranjin chusa na aliyatimu nali nanchigi da majike Allah subhanahu wa ta'ala ne dangi halle ati ikero kun ka wanu chusu ko mate chusu ka pa anjana Allah faren ka ha ti sere bena da wasa ni na'am aga siniti wo ya Allah ni do na menen kam na na'am donc hakikatan kun gollu benu uga Allah nyaga na ado uga gangu men Allah gili oy menu kati akhin chusu ko mate bon hike do on nanti okubane na ko nanti ona ko ni dana oy menu ara nan kawa autu amu bandara mutu yengeni a engagement na donc na junko ikati akhin chusu ko mate ona mebe makukama parce que kegana go botare kebe asaranga fati awotu nanti isaran fati kajike wida bawni hakikatan daiman kegana taguna sara sirru falasa surto ande shaharu mana ambiru bay amma ni aliyatine wo khote nya kamadore hatta tata ni kebe Allah ka aliyatine mono mangere wutu angere wutu fi sabilillah ken susu ni sara sirru falasa idro ko to bawu donc ko aliyatine kullan ta miri nanti sarero fabenti mala o na miri nanti fabenti mala iya mo jike go wida na donc jike kebe Allah ne tunka bunda ya kenga se ko kinga nyana sababu ikunyi men hakle ne karanga i hakle ngata de Allah keballe har maremme har sarangale ro fabangale har maremme lesen ni yo la wankita na ta wona jike ganti mala wala yuha alhamdulillah surunga kite igata mu kunjiku yo kunjiku mpaka ni kolwa ya gulu no ga kawu bara sega boni fare hadisa na sallallahu alaihi wasallam awati irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama yabo khahinni surunga suruku no igani na koten kama tunkan kawahinna na gai ka ke ga kam boni allah imeto ko wani hinne donc haramane me biranta ko keno on ko usara ka sey go ko ani haramare min tientay haramare me har to ko kebe kan to ko kentay na hakebe anga nyana haramare min danga ken hani anga na sirida na Allah na brekellandi ni keno gondi ambiranta ko keno ona na brekellandi na du khari na baraje ko ko ren to anga Allah ko fare ko mo sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil yatim fi janna ikuru al yatim siribega al yatim jike murena al yatim na ato na al yatim na ya anjin chusa na al yatim na lara na jike nan ciki ta al yatim khibar mo ikiru ken kamane chusa na arjanna fare ken arjanna roye ken compliment fare ka jati siribera ga idan ko naro arjanna Allahu akbar ken ko nanta an arjanna roye a compliment sibe ga nani annabi ta gallen ma gumuru yayi ade kindem ko alayhi salam na kem bane ta hakikatan ko hoke wona golum pay usa anta amin ke trim nanti na cey ko ngam ay lakin ato o kumi Allah seda mu gani na ko kama ko fare hadisa na alayhi salam na amato o hata mirata kan so to so ni gara onta hisu ko mera na mejo ni ala ba haramara me na fati ke mara ke na hanta ke ko ora khiba ko jatil laga okay ko sasa so ni gara o ya rango hon tanam na kamara nyare ha kulli saraha wa kulli ikhlas digamin ko laro digamin ni megen yibe yega hibetu ko hobe oningo tum takina ko montaro men go tu ko hobe ga tawo antati ko na tisoni kara ile bare ko so ni ke bare awa na ti ko hala aliyati men bare lese ne nga sir su kama gotumte misigine korinte ko hoke wasi ka su ko na alhamdulillah ko kin muslimani faren hadisa bi sallallahu alaihi wasallam ati man nafaqa an كربة من كرب الدنيا نفثه الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة نتسكري لنا خوتي وتجلي بكا مؤمن كما جلي دون بريك خوتي وتي الله سبحانه وتعالى هو القيامة جل خوتا نفثه الله
تعالى عنه كربة يعني على كربة الرجع على صيغة النكرة والنكرة لا تدل على شيء معين donc على رجع دي أنا كي كذا على مخالفة على النكرة نكرة نجيب أكتو إنتاج بمعنى أتي قطي من الله متي كقطي فلان يواجه بكا كمان ألغى من جام قطان cela veut dire que ألغى من جام قطان نكرة كوارو مم خنا وللوجة يا وارو كده أوارو ننتي ألغى من قطان الله ألغى من جام قطان قطي أوارو بكا كمان الله وفريق حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه نعم donc nanti Allah subhanahu wa ta'ala wi komende mana madama komeke ga kamana Allah subhanahu age kamani mare mende ma ti Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah subhanahu wa ta'ala ga na harmare mende ma birarum dunarum kute ke non kenta ko ni nanti ti alande man nanya multimilliardaire la nani hakutta ga kenya kina masha Allah bon hakutta kenni boy milliard la o ya rena solo ngai milliard ni wa kana ba ni na fikri keri donc tellement que sous une bobu ni ko la il a ko baka Allah ko Allah ka haje ni ma ke la tuli baki donc Allah dama ande ma duma mun bire ke no gondi amana ni be mana ko Allah harmare men de ma duma mun bire ke no amana ni jotinta hisusu ganunga agiran laga agiran kitamro na ken Allah subhanahu wa ta'ala na nyaga Allah awaja menia bawne angin danki len to Allah ko mondi igeni khote indi wakati ben noyenga nyankamba menia gani Allah ka gati kilen to kan ha nan to ko Allah ko kili ko sirin ko gulu benu akun ku ga kamaranya aro mama kera dinanya donc gulu benu islam ko ni mega taw fare sallallahu alaihi wasallam ari sahaba ni Makkah na daga Madina na kunta ko da ni da ngajike ani Makkah ko ni khata bakina ni khata bakta iri ya kundi ikurundo mena ba kai badna kunta ko na ni da ngajike na chigi jike mure kenya sababu ni fare sallallahu alaihi wasallam aga jalle go ni ko aga raga ga ani man takandi na kini besu bari na ko ko kita iga ti wabutu shetani rini ana ko ni da nanti lawla hijra la kuntum ra'atina al-ansar na'am nanti hijra ni megan takani hatta hijra nan takani ikke men nyana ansar mu wallahu ana yeri gere har madina ko so nanti ansar amana demandan masha Allah ili kono gadema annabi ka ko nya dema ili annabi dema ali sahaba adu islam nu binu ga girno kunun tanan na har makka kenya sababuni hakkelengi abrekengi ite ben kam hatta serbe kana daga makka de mun ko saudi ana saudiya de bun ku tunchu su ko manten Allah mo na madina ce Allah da hudu lo sakina nake min Allah tamunya na sababu demande Allah na sababu ya mena bawni isigi Allah dinan dan nadam Allah gara garanti mutu dan na wasiki dinan i kun khara dan na hari ko golni i falle kun su falle na da na jam Allah safe madina ko ku ga khairi be ade hakle tabe hatta fulani kana daga umrani ko mo ga tinanga ni madina ngana kinde ko tu anki dun ta ko tena ko to har makka din safe gere annabi da sahaban ku bismillah ni tema Allah kare kinga keleta kan to gina kare ikismer kuspa kenya kare no Allahu akbar hone harmara na anga atoro soho be soho no barakuna ma yazra'u az-zari'u yawma yahsud sohana ngakibe soho no ko tan ya kenya fatan Allah aga ma fata ay medio dare mun ko ya fatana na donc hin kun ma sha Allah amcha wa ahmu ko war misira o mama ke wa do ngana islam ci ko ma Allah ado ka furu su ko ma amin wa do ngana yalla Allah subhanahu wa ta'ala kan kalle kinyi dan Allah ya amin non pesi dan naire no wasu no ko tambo amin ya Allah mo seki no amin no di su ko ma tan ko amin an ni me sheikh wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana aga ni nagalla amin amin ya Allah do menara nam menum ngo bondi do menara inshallah aywa ni wala jazakumullahu khairan Allah ganure o sheikh ntugana simme maga qade kudiga am berekin tomugo Allah ganira gana wala sura wala sara sugadina bulem bagandi ala timeni korinton khibare andenya anyi meeda boni serebe ga walli dukana manya sereda andenya anyi meeda o ke golle o ga ore Allah nyaga kallen no takamma onte tampini onte nyogotene onte likhina kamma jakkindelante o yadandina kamma bekkundelante o fetenkerna kamma bawni o yetu golleke annabi sunnanya ni ali salamu na birandi na hinne be na medema akamma
o gede le mine be ka khibaren ko nanti yatam to ko ngede imati kebe ko anga ya alhamdulillah de fa be le mekta harfana ke ima kutu fina ifay analyser wa jabi ko kengana bugu ona do Allah gan nasire bagan geluri afaba de wiye nya fay me nanti kere me ani den to manga tampar ni kutu kundu khalla kitenyen atikilun ta ko gadi janka silami sirum me nyame dunay I garanti nan tire men tan kutunde ngana bom fofo say finance ni wala la nyagal la gan golle ke suro gana ay ke anyu maga na ka kunyi wala la timeno suyge me kam alhamdulillah ken khairi nyai I gafa ban intere falenki ana isimme tan la tundi Allah taala nganyam kono di sarafu suma gal islami furensu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh